Mama mitiramo rwose. Mama. Ubahana. Uri kushaka kunkubitira iki? Nari nkuzaniye abafiance banje babiri. Umpitiremo umugore dushobora kuzabana. Urabizi ko ari we mama wanje kandi ngomba kumva ibyo umbwiye. Mama mitiramo rwose. Mama. Ubahana. Uri kushaka kunkubitira iki? Uri kunkubitira iki? Ntabwo nabyemera. Urashaka kunkubita? Nakoze iki se? Ndakubaha nk'umubyeyi ariko ntabwo naje gushaka n'umuhungu wawe. Nurangiza urankubita urashaka kunyereka iki se? Uri mama se? Na data ntarankubita kaswe wowe. Nundi munsi uzanabigerageza. Mama warashaka kunkubita? Nawe urahangaho uracecetse. Ngewe ntabwo ari uko nteye. Ntabwo wankubita ngo nihangane, ntabwo bishoboka. Uzanye ukuboko ngo ugiye kunkubita. Na data ntarankubita. Rero ntabwo wankubeza ku gutoki ayo maboko yawe. Abanyamuka zanunzaniye bazadukubitira mu nzu nge nawe bimeze oya ma ntabwo uzabyihanganira. No si byisi ko rukwihangana. Ibi ntacyo bitwaye n'ubundi se mu rugo twaye mu mutwe twimenyereye. Nariyakiye nyine rugo no kwica bugufi kwihangana nk'umukobwa ntacyo bibaye. Natuva. Urabona wambaye imyenda y'umukara? Niwe mugeni. Makandi uri arakunze nzambona ari ingare. Uzubi gipfu ingare nizo nziza. Uri uvugira hejuru utakwihangana akagusubiza ibintu byose umubwiye. Utakubita ngo yihangane. Uriya niwe mwiza. Ingare nizo nziza. Nzambona agira ubugare. Uri igipfu tuzakubwira. Uriya umukubise ni iminota 2 bigata birangira. Mugiranye ikibazo ni amasaha 2 bigata birangira. Ariko uriya w'umweru inzoka. Ayiwe. Kasi nzangira ngo niwe witondama. Uriya nukubimarana imyaka iye. Ugahita kurangiza. Witonde abantu bacecetse ni babi. Umuntu utakubwira ngo nta kibazo ujye ugenda gake mwana. Uriya wambaye iby'umweru n'inzoka ma cyane. Uzatinya abantu bacecetse. Umugeni n'uri